Ntuko inkai nyuma ya miri ya antu arume baire kuritwa rujene rwa Iriene muciene munene jwa Maua na nde muthaka wa ukuru bwa gatigate na igerete Iriene riri uguru bwa gukira narua kuririkana muthaka ujo arejire amatuki antune au na kuigira rujene kinya nyuma ya kari kugeria kumwerenja atika ciurage thirikari na nde ne kurombwa guchwa buria antu au kumba kwirigwa kana gukarua kenda antu babethe batiga kuona irenjira embuthu ya kwebera nthiguru ndiria bainyirwa ni uturo. Dennis Mugendi ni agutwambiriria na rugono ruru rwa Kieba. Mnaenda? Wacha nishuke. Intuku ingi ira tukinyite aja mucine Maua nteresia Iriene kujira ikarikari ingi le muthaka umwe uria gukwirikana mathene ja ugoro na rejire amatuki na omba ikuigererie riri na kunio ndiria tukurikana atu ntuku ijiri ithiri kuri na nthaka ingi jiri irauriritie riri na nyumene miri onekana ntuku ya Jumamosi. Ndira umete nje buritiyo nje ntubocio ndo ginyao ndona muthaka umete nje buroro yo amacogete ngegoro ira irambiriri guambu ari ociela na so reu mtunge nwena antu bangi bele ibaritigo no ande tukuromba thirikari tutetherirwe ruru twegirwo kwina manyenjeri tiyo kana rwaita cinya yo bururu muthoko u arari na o miaka 17 16 na arari mwana munini sana na ata lebi na arari no muyaga kwe kintu kiokucia ntuko Iriene ri kwigara ya kwe kintu kiokucia ntuko ndo muthoko na arari no mo sana kintu kira kindiari tiao ni gwithira woni eco indaragia kimindia tukariragia antu bara baicigetie ruini abeli kira kiri ndengwene otukuringi thaka ike ikulukite ciambira kwina muntu ungi no amatuki icigia ruini koguo kea gwithira antu baromba mibwanano bara batongora kui marundu anja Sabethi kana Nebukadneza ingoachia kitharo mbi murungu mao ina bari na kanisa twina cio gucaindie ngiri kanisa icio nyingi inyagira antu baba ikuo na ingoachia imbie kuendelea kithira bongo abarekere kuromba murungu batu kuromba migwanano tutawa atabari no ndiba bati kwithia beyite abakabwithia mathabo kithira ne arombi murungu bapingana na gigi gutuma nthaka cici arukie ku kagethira ibo bautuma baeta bakaringirana ba miunjiza mwana ke ya icigia ku imantu ya tebui na imantu amae thayo endeka tuyukia tua torie kinya kuruba njori na bari no ntukinya kuruba njori babati kwitha bae kwiya bambiririo pingana na mantu ya no nturke kila kiri warukire kura ntu beyire batomi murungu beya batumiria baua ngekuru na kuru bara bakuru beye bomba kwa lauembe oyora belere bara bakiuma na bomba kuendelea na safari yo bakutumi murungu athiruru yene na ibetere kou ntumwera batire ao baua bauire oembe bwelwe na naiso ningekuru irankuru na akuru mabisa bakuria monki bamucijuju Maua ibagwatanite na bakiama kia mutharaba mutune guswamurijo muthaka uu uria kwirikani wa ukuru bwa miaka 20 thirikari ya county tugomba kumobilize timu cionthe kana agencies ingi cionthe ciomba kuyotethia kuona getha tukomba ku retrieve kana kuyukia mwiri yu no ntu already muntu na akuite tukuya na timu ya fire and rescue ya county government of Meru tukuya na timu ya Red Cross bara ni agency tetha chira kwina mitino na tukuya na National Police tombo tetha ni twinde na kunio ndiria kimakania kingi muthaka ungi cititie kinya we kuigererie ni riri Andre kendre ciela uni nyanto baba wero ibamba ndreke ciela bwana so hizi mazi imekuwa kumeza vijana yetu sana so unataka serikali tusaidie tuone itakuwa aje na kitu kingine kama kijana hauna wera isifanye mazi lose maisha unaweza pata job kesho hata kesho kutwa so kukosa leo hiyo si issue unaweza pata kesho alafu kitu kingine government mzee tafutie wera sawa mtu wangu sisi vijana especially from 18.5% kubwa tunaumia sana na pressure depressions na vitu mingi tunataka kukonka in life na so what I would like to say is to tell it is huge government and church leaders that they organize conferences
watuongeleshe sisi vijana so that watuonyeshe life there's something we hold in life. Si life si hapa tunaona we young people we have fear of unknown chenye hatujui kesho. So hii pressure tuko nayo tu a huge government, a huge church leaders na hata viongozi wa within organize meetings watuongeleshe sisi vijana, tunaumia ndani. We are crying inside na tuna mtu akushia na yeye. Na kuringa na kari ni atiria riri nirete mpanga na nandi kiria bakwira thirikari ya county ona kinyanene nitie ni kuyukiria antu agitagaria nikenda kurigiria makarika tajaja. Dennis Mugendi, Weru TV, Iriene, mucine o Maua, county ya Meru.